आज सदे दोशी बेपित लिस्ट टाइम्स को भी खोखवा बेफलांगो ngau ni nga mi tinili tinyu phu tiama shivode chama gfulango gulinyu to ko bi mu ko che doshite nalunduile doshi yivu di magona ni sibya ko tse di khwa medle ko tiama do chama gfulango pdf bki li nitun sinyu ku ni hama tinyu de khwa liama sibya kha me hagdo ngani hamdu te myama me buli tse di khwa nitun sinyu ku sa hama sa nyu ko bi vuto sin tse di khwa de vuto la tialo sibya kha ko tiama la chote yuli fon ko thama ko thili balo ami mu lu ko tse mi mu lu ko ge thipa bule ko tiama se pa janga sibya ko na ni me amya dilawa so kha ko na ni hi ti bi chogobu za ko jo nan da ne ato mu khali lu monga uma pu de jong wan na ni mu ko pyanyanga bi belo gulinya mu na ni sibya kha ko na ni ni chi li ko ma me vo de la sonye sile kola ni pa che vu na ni te ma pu sonye go ko te ma la chovo pa che vu ni mu jina me ko nganye sne li aga me ko po da she za wo za zo shi ko me ki ji go bi do zo la lo doshi ni ma di ma gona ni zi pi chu si wa si yama si kwai kho kwa myama kwai nga mi dleu bi da ma do chama gflango ni tun si ti khu kwa ti min ne kwa zi pi chu si wa si yama si kwai kho kwa myama kwai nga mi dleu bi global terrorism index li ni tun si ni khu sahama ni te si jam jata lo myama kwai ni tun si ti khu ma kho kwa zi pi chu si wa si yama kwai vu ne kwa na ba ko kwa hi tia lo ma pu de tsini ni tu ni tsini ku ma ku ne kwa zi pi pi yi wa li su na ni shi hang wa tsu yu chi ju si gu kwa bi shi su na ni wa han tsu ti yu zhe di ma tsu gu kwa na du li su na ni sa hang wa tsu ti yu jwa lo bi beta lo ni tu ni tsini ku kwa ni zi pi si le ku la ma mia la bu la dong bi swa ta lo he te ni tu ni tsu ku kwa na ni pa she li si da ma kwai zi zi vo yi dia ni gu ma ne kwa ti khu li kwa ba ni zi pi to zo suna ni ni tsli wa li jwanga gulinga mi amu me zli jama he ni kwa na ni shi hang wa tsu yu chi ti le de la ni ti min ne li kwa na ba ko kuliama ngo bi beta lo doshi sama di ma kona ni covid-19 na chado giza covid test kit sa shite USA FDA li kata ma do chama gflango nitun tsinyi ko sa hama tinyi te amu ti min ne ko yutya ma covid-19 te chado na shite chado sa shite na ni USA ko kwa ma zado do ngani ne tsite mo kwa shiso zoli yumadanga bi sejamuja fulalo gulinye yumadama covid-19 na shite chado sa shina ni ashinga bedani ni invitation ni SD Biosensor Standard Q COVID-19 aging home test Omatima Numatima nani Econ Flurflix SARS-CoV-2 antigen rapid test ngani self testing gbangungne omangawa gulinye imudishe sashitishana nyashinga be the Celltrons US Diatrust COVID-19 AG rapid test ngawa chado rizatili sashina ni akaze yumadanga bi benye programa kwa madzwama pogla kwanye yumada ngani jiti kwa gni vmada bi USA FDA li katama ngalo